Oboroso bw'umugusi. Mwancho murigere bwen Soko TV nukugenda kwane na indi chinga bure chigambi yole chinga kingo kwarigania tuyanyora maya yechinsa isato chiaboro tuko asenchira yobwekerano tubwati wetera asenchira yo mutandao Facebook amo na YouTube en Soko TV eretariane Ishmael Mogere. Asoko chaka abaremi be kawa abuba kwere kahawa yabo ase ekegwanda kia Nyakongo nyabumite imiye wori ya nyama ye county ya Nyamira nigorero batu arege karo gyokorotota obokoreri aso mwako yoiga inseyo munyakirogobo Jeremiah Okinyi Obonyo bagokwana ekerekyo nigo bamuragire omuseneta Onyamira Eric Okongo Mogeri asogotayira ebirero byabo ase bunge ya Senate igoro yokogwa gwekemerigie kahawa nechae ase county ya Nyamira. Sege ikaro kiare kumurekera hobuya hase kemeriye kawa hase kewanda ye kawa kia Nyangoko Nyabumite ikigotoka se wodi ya Nyamaiya ibunge ya West Mogrango imea Nyamira hase ikaro kiara wano Munyakirogo Jeremiah Okinyi Obonyo hase basabira umuremi kwenekinga gutinyare nabo igoko gendera ko ligereria injira yo gokinia kemeriye kawa iri komente nibo. Ene anyo cheno meeting ye ukwane biasa bya baremi ngana kiba kori biasa bya umwako mugima wikatwa bakanire rero bine ko bwatia to bwatia ya umite bwa factory nya factory ntare ko nya umite main ye ndo kore gasi yerengi ya bwata mibaraba ya ina ende yari tujiba singi ya 102 and 70 cents ya umite Nyangoko yere 02 nere branch ya kabere nere bwata umya barabarunge abo bakore mugutoro rero obere successful na borobo banyo tisingi 100 na senti 55 kioge ero 03 nero njate amedari ete 202 85 cents karo kiale okiangi yoso mebitabu nago kero mukutano twachire Nyangoko igore nk'umugutano gw'engenje mono twasome rubi asara by'oburemi bwaitu twabigokeire ntutwagokira so mukutano chamani abwate na chamanyo itoyo bwe chikagwa muntu taso kumukuna chibasine chingi yakorete abaremi bagokwana kerekyo nigobereiro byabanyare ko bakonyora kurwekemeriye kawa mega yekewande kyo koriera chishiringi chimibere na 53 ase kiro egento bakwera kyabeire rigori rinene kigima kesaba chako buremi obwe kawa na tunawahimiza ya kwamba waongeze acreage ya kahawa waitunze vizuri waweke mbolea wapate mapato mzuri. Wale ambao wameweka kahawa kwa fence, yani wameweka kama fence, ningependa kuwahimiza ya kwamba pia waangalie hiyo kahawa vizuri, wafanye pruning, waongeze mbolea, bado watapata mapato mzuri. Kahawa nero baba nero tata. Kahawa ne yengencho. Abale mira na mugono. Obali mweka kwa tikabo mentekane lakini chinyomba kirikiana arobi. Bato tebi ndi baba kaka dividends kyabo. Ase bitabo byene buborendi bikranaroro nigo byasabire abamenyi hanene mono kurworogongorwo gotika koreta siasa asoboremi bwe kawa oizo bari to saba bakarenya Nairobi bagaita ipengi Josephine banyo inspection ko yazo mu yarenge ngiya mono eko ya itiwe ka ngiya mono kibera cyabombe yakire amakoso kato getana ringa nyomba ibere kase kariana Nairobi yanyonga mbawo ndi nyomba ibere
nabo bakionetie batarenga office ekereke kioni gwegati yabaremi abo bagendere komo mochia omoseneta bwe county ya Nyamira senior council Erikio Kongo Mogeni asogosinywa kwegerera ekemeriye kawa na kweranga nigonone mbono ekemeriye chae gya chirense egento bakweranga bono nigo barachikoiranira asoboremi bwe kawa boikiranu twarigere irito chatotondera abana bari echaero yakwete ngotogora tore pi Okongo Mogeni batebi nango togora tore chichaonye mbari kogenda bateko totebia maya nigo bagotoretera obo sales gogo totebi ngane kene ngangongo dero toreterete munyaga inkiare koleta munyare komwetiense Okongo Mogeni senator bono totagete kaguyaitagendere ntotagete baingirie nyore neritukerimo monto gochora to kumusamba karigerete Okongo Mogeni ngoma tebiana kisi aseria bwatatige agenda borongeiga eseneti nerego etie bintu abolinga yecha yaito yachiete agocha gototebie samatanga gikarekiga kiarero no kwene kingango beka bare na gosigeta obuya bwokuburugera kemeriye kawa iri kwone kinga engeria ngoswera sumuremi kurwa ase factory ye kawa ya Nyankoko iwe gotoka ase ward ya Nyamaye bunge ya West Bugrango ime ya Nyamira Kingo reporter ya Nsoko TV Rizana Nyarike Steven Embonde gotigana nayo ensemo y'abasaye kurwa sensemo y'ebunge ya Kitutu Church South nigo besokiri iri kwe murunganiria ase ogo nchoreriwa n'abauni abo babwata chinsara abo babatigera chingoma abande gokwana negeta senige Nsoko TV niga abasaye abo baba mochia barayigete asekeri bate babuna nabwo babareta abauni abo weekly forenge no robot yoruo asobwekiranu abasaye kurwa sensemo ya Mosoche gotoka sensemo ya bunge ya Kitutu Church South ya county ya Kisii nigo besokia eliko gikiria chiburuburu chiene kigwa sensemo ya bunge yo magega yo moroberi boko basira ebyombo byabangina n'abasaye batebinga litukoria rero gabo Kitutu twarore ntotanya korra munanje sura mbaya 200 mbale kwegure muna abande bakwe gipigipigi nejigazi nebintu kawoshi bamanyire konyorana ebintu bakwe kukira bakuboligo nechinzara bakwe onde yo salmukutana ekala twasoka na litse gichacha abo bathatwa bacha waka less than so musocho naibacha gotwaka jinsare ejima gigaya nsemo y'abasaye gochaka gotera amatera wantam abo aseba ochererwa n'abantu bande babwata chinsara watebire eserekali ya wantam igaigansa ito ogetu bachire twabaire ri baba korwa makutano bangere gotomunyokine chinsara after gotoa siringi 200 ari bangere gotoita ne chinsara montaho chato siringi 200 kono mambi komine bertolege tigali aje goto siringi 200 nanda tuma ndo choto chinsara ekitu akana kurando likoni kukwa na Nsoko TV niga abasaya abo borokyo gachikwa kwabo abo asoma chiensemo gati yabarai buna nabo babaleta abauni abo babwata chinsara amata amonemeyo abwana nake baba ochereria asamaleta na kuma hoteli ewodi ene anga aiga naje na astukire sana buno musani na aro betire chinsara aiga no gitari ga yale medico ga afege ntokende ngoboli korukarora embu akarengega nonye mu maimana abuora kabwato kironde nonda kabwato kironde ninki mokoretera esegi ga se mojo kumisa abantu mashinani cyabanye cyateke okwa yao ayosoro ne president yao one time chave tiago soka kurwega galime ata teko kirba mutebiri ga atari bugo igano kibagendi ogetutu no gwato monyene chave ti ngambero koronot osoro kwa toretere chingoro chitu tukora gaiga samba bugirango igambo getutu ne yanton kibagendi nigo yo mega tia bali banyara konyora chingoma kurwa chinsare je chiale korutwa ahora kyo kwachika kwaye abo abasemya barai otie gutumeka abasaye bande bobe ileko abande chingoma gwetera byomba mabinga bunebyo njabano ngosaba serikali ya William Ruto ramuna ntwa abanyonge gatolensa eto korera maisha ito tunaulizia haki yetu tuachire kuburi ga tukuburi kende yonsi ntende kwa magenda ronsi ga ntende kwa hiyo na nengi to chakuburi ugaiga rochi salamnechi ne tuacha kwa kugayo ntuntu bwate kende yonsi ejene za twa abantu tumairiye sbarukuru babwate chi probox bacha utwaka chi sara from nowhere na batemna kincho nyamwacha gutukwana ntwa banyene
inu tukwanire genda ayombe ama era tigere no shiringi ama ene nabakali ncheno 200 kibango na shiringi 200 nabakali nche muri kwa shiringi 200 ejo sawa shiringi 200 na batigere ino kore biashara bino mwatire mwatukwane mwatainga torentera muna magero ino genda ayuae ananake nigo basabira baraya bwogosika omujumbe bwenseme yebunge yo bwasabate birabuna nababunare neraore asiabisi Debiri ga tari bwogo igano kibagendi ogetutu no bwato monyene chabeti ngambero koronot osoro kwatore tere chingoro jito to kora gaiga gamba bugirango igambo getutu ne yanton kibagendi osoro akoro bugirango oja bogetutu okibagandi bono nigo yatigera sabo bolendi gokora obotuki bwa bwango riko manyabo nambanto kibabwate chinsale echo na ningo baleta nabo igo bamanyenga nkerengaki babwate nkoripoteria Ensoko TV kura musocho ensemo yebunge ya kitutu cha South County ya Kisii Eritreane Wycliffe Orenge gotigana nayo abarayikuru ensemo ya serikali nigasentunda yende barure okuboria guchiase abamenye be county ya Kisii batige gwetana okoba yabara siasa na igo komenyase obwamo na gutiga korama abaraya bubare asebirogo nigo bagukwana ya chinga kibekera nase umuroberio bogosira bangina amona basaya sichinsemo cha musoche ward ya Bugusero ebunge ya kitutu cha South County ya Kisii baruro koboria omorembe unyargo kwenekigwa bosibo bochori bwo mwaka w'echilifu 2025 Abarayikuru ensemo ya serikali ya Kenya Kwanza lituko lya lero mbaba bawikirana ime chisemo cha musocho iyo gotoka ime ward ya Bugusero eligotwara omoroberio meno manyikanete buna empowerment unenchereye moyo gosira ebyombe aho byabarundi ya chipikipiki nabo igabangina bali bamanyikanete buna mama mboga unenchereye moyo kobakinia ase byasara byabo nabo igo amagimabo Kati ya baraya baba bawikira nase chinsemecho no speaker bwe bunge nene Moses Wetangula omo senator kurwase county ya Nandi Aaron Cheruyot omo jumbe Silvanus Osoro omo jumbe Jafet Nyakundi na boigo mo women rep bwe county ya Kisii omo Skedonya Doris no mo Skejerusha Mumanyi kurwase county ya Nyamira Boiga barai bali bakorigie kebrogo kyobo bunge bwe bunge ya kitutu cha South mbaba bawikira na chinsemecho na boiga kati ya bageni banda bange na aba MCA kuomba ya kwamba watu wengine wanapowekewa sima na vitu zingine kitutu cha South kuna sehemu nyingi hazina sima. Tunaomba ya kwamba mukifika huku Nairobi musalimie president na numwambie watu wa kitutu cha South bado wanawasha ile taa ndogo. Kwa hivyo wao pia wanahitaji stima. Jambo ya kwamba kitutu cha South tumeweza kusaulika na tumebaki nyuma kwa maendeleo. Kwa hivyo ninaomba leo tukiwa hapa, tafadhali mkifikia president wetu mumwambie wakati rami zinatengenezwa constituency zingine kitutu cha hatuna rami hata moja. Right Honorable Speaker, in Kitutu South tafadhali tumeumia sana. Tunajua kuna matusi mengi ambayo yanatoka katika hii constituency, lakini we do not associate. We take great exception to those matusi and ask for development for our people. We have road projects ambazo zimestall for years. For the past over 2 decades, hatujapata barabara ya lami hata moja except for zile ambazo Mheshimiwa Jafet Nyakundi amejaribu kuleta. Na Mheshimiwa Jafet, kuna ile barabara ya Gesieka Nyamatuta umeanza kutengeneza. Tafadhali tunaomba imalizika kutoka Nyamatuta itoke ndio Toigo. Erebiako sera bobe. Kitutu Chache South, tangu serikali ya William Ruto ilipoanzishwa, hatujapata appointment ya serikali hata moja. Naomba kwamba when appointments are being done, Mheshimiwa Jafet tafadhali haki. Kakia Kitutu abanabara n'abantu naye no mu Kitutu. Umwana w'umuntu tokone na indwa abantu babere batatu banyola ntari maho bilazi manyola actually ndinda yitimereko abantu baita baranyola biyambi yako sembobe the KMTC that was being started at Matieko sijui why it disappeared to kama ni matusi ilipoteza. I want to apologize on behalf of our people. KMTC yote tupate maendeleo, tupate kutengeneza ajira kwa wananchi wetu.
Anene mono nigo bamamachirio mujumbe bwe bunge ya Kitutu Church South Mosque Anthony Kibagendi asoko genderera kokora siasa chyo kwamerania no Mosque Dr. William Samoei Ruto egentokia irire barabu gotanyora amagenderero ase gekegetambe. Mobwate KMTC Mobwate stima Omondo kwena nebinde byakoro ku William Samoei Ruto togendre komorama gosetomo sabebi nteu Robudomo Kitutu omino. I will make sure Kinko ina Nairobi omorayo yobwense mokwanane nare aomotoyo mo gosebabere engasikoro Kitutu Church South. Don't be criticizing what we do. Give us better alternatives. Because you are becoming too lazy, complaining asubuhi, jioni, mchana, and you complain in a very obvious platforms. Facebook, radio, si hata mcomplain mbele ya raia, ama kusimama kwa soko tu. You are becoming very lazy. Toka nje mtembee, tokeni kwa radio na Facebook. Na pia mmesema hamtaki kubaguliwa kwa sababu ya matamshi ya mtu ambaye pengine hajui kuchunga mdomo yake. Unajua ukiwa kiongozi, huwezi kuwa mtu unatusi watu. Wewe Osoro unajua vizuri. Parliamentarians are elected representatives sitting in a house where you debate, you represent, you oversight, and you compete for national resources for your people who elected you. Hamuna mtu mtetezi huko Nairobi mbunge wanaweza kufanya hii mipango nyinyi mkapitwa. Inko ripota ya Ensoko TV korwa se ward ya Bogosero ime bunge ya Kitutu Church South County ya Kisii Elietaria Nemausa Caroline. Agere bwe bunge nene Musike Moses Wetangula nigo airire ripaga koerero bakorerwe serikali ya Kenya Kwanza aso musangerekano bwuko basira ebyombe byabangina nabasaye ase ensemo yebunge ya Kitutu Church South. Wetangula senkwana yaye ligasabire abagusi ko yebwate siya serikali ya William Samoei Ruto eri akore mirimo ase ntunda ya kabere uno murai bwense ya Kenya. Abarai korwa sensemo ya serikali ya Kenya Kwanza ni gagendreto kore mirememia yenko rengana nenkwana yomonogori bwe bunge ne mensi ya Kenya Musike Moses Masika Wetangula. Kwa miaka 3 peke yake Rais Ruto amepunguza mbolea kutoka 7,000 mpaka 2,500. Wakati tulisunguka Kenya yetu ilikuwa na shida. Kandarasi za barabara zilikuwa zimekwama zote. Kwa hivyo ndivyo tunataka Kenya ikue, a land of people who have hope, who are happy, who live peacefully and who look forward to the future. Kago kwana aso musangerekano boko bisire byombe by'abasaye nabangina imyansemo yebunge ya Kitutu Church South County ya Kisii nigo monogali oyo akwanira magendero au ayo serikali ya Kenya Kwanza yakorire abu asate babuna serikali yo nigo yalikira bali mu gwetania chiribu emyayemo ekiane nake kitanya bakorekana az serikali chamagega. Rais Ruto ameajiri walimu 1,100, 76,000 walimaliza budget ya mwaka huu. Mwezi miwili ijayo wana recruit wengine 24,000. Tulimchagua rais wetu inji ikiwa hali mbaya, lakini tumesukuma mambo sasa si mbaya. Soko zinajengwa, nyumba zinajengwa, walimu wanaajiriwa, bei ya mbolea imeshuka, barabara zimerudiwa. Ukienda hapa kwa lake fish landing sites zimejaa. Okwanira program ya sofa omorobiro yo barengete ko basira basaye erego kina kebugima nigo ate babuna omorobiro yo nigo rache ko cia ko irwa steward au bunenchera yemo yo ko baikera basaye erego basira kebonchereria ase basaye kurwa sekere wadara chikonyora chiribu 50. Rais Ruto ameamrisha sofa program inaenda katika kila ward. Ule kijana amezungumza hapa Mosocho ward. Kila ward wanaenda kupiga msasa na kuchagua vijana 50, vijana 70. Kila kijana anapata shilingi 50,000 ya kupata biashara. So hapa Mosocho mtachagua vijana 70. Muwakague. Hii si pesa ya kukupatia kwenda kuoa.
Hii si pesa ya kukupatia kwenda kunywa pombe. Hii si pesa ya kukupatia kwenda kuchigamba kule town. Ni pesa ya kufanya biashara. Nigo boigo abagusiba sabiro kumusira Musike William Samuel Ruto rira nabisi asege pinde gya kabere ekiagera ebisa kubinde byansi nigo bigoteba tutam. Kura zenu, maombi zenu ikampitisha akawa rais wetu. Amesema asante sana. Kwa hivyo leo tukisema tutam, sio tutam tu ya Rais Ruto, tutam ya sisi zote. Bono ekere serikali ya Kenya Kwanza agendete gwikirania magendero au imensi ya Kenya nigo abarai au basabire kweneke buna ngokiania bare siasa cia maberera. Ingo reporter ya Ensoko TV kurogega sensemo yebunga ya Kitutu cha South ya county ya Kisii irietariane Wycliffe Orenge. Arenayo abarimi bamabere ku rwensemo ya Transmara county ya Kilgoris nige basokirie na kurobekana kwimurunganiria ugotakanwa engeri yabo asike getambe kurwa asike Rwanda ekeya kya New Kenya Cooperative Criminalizer ko korengana n'abarimi abo bagukwana n'obororobo tindi nigo ekigwande kyo kibwata madeni ye million ye kibesa egentu kyereire amagima abo koba amabe na gusinya gwikirania amagani abo nigo bono besokire na goteba nigo baragire guche koira mabere abaseke wande kiguika bakanirwe engeri yabo yonsi na kuburia serikali wesona negati eri bakanwe engeri yabo bunebwenderete. Ensemo y'abarimi bamabere kurwasa ensemo ya Transmara county ya Kilgoris nigo besokire na kurobekana iri kwimurunganiria ogutakanwa engeri yabo asike gitambe asike Rwanda ekigia ekyo kimanyikanitse na New Kenya Cooperative Criminalizer. Tumeteseka hii miezi 3 mzima hatujawahi lipwa pesa. Watoto wanatutegemea, sukuru fees wamefukuzwa wako manyumbani. Tukienda kununua kwa maduka tunauziwa maziwa kama hii 100 na hata gharama iko juu ya maisha. Wamama tumeteseka mpaka hatujui tufanye nini. Tafadhali tusaidie serikali. Ukwana n'abarikia mangana maya n'obororobo tindi nigo bono banyakoba bakwerera nigo bayetire mechando egati yabo gutekirania magani yabo asinge njo gutakanwa million chibesa igentu kerera magima abo koba amabe na gusinya gwikirania amagani yabo akirarituko. Na sisi tuko na watoto ambao wamefukuzwa kutoka shule wako nyumbani. Tuko pia na loans katika bank tumechukua, wamekuja mpaka nyumbani wanataka pesa zao kwa sababu tangu Julai mpaka sasa hawajaona chochote kupitia account. Na pia hata hizo ng'ombe zinataka zipewe chakula, zinataka Nielsen, zinataka chumvi na hatujapata chochote. So tunauliza Mheshimiwa Rais, tafadhali kwa heshima, ni nani huyo amekalia pesa zetu za wakulima kiasi kwamba hatujapata kulipwa mshahara miezi hii mitatu? Mwisho tunakumbuka 1992 KCC ilienda na pesa yetu muda wa miezi mitatu mpaka wa leo haijawahi kulipia wakulima. So tunauliza hii historia isije ikajirudia yenyewe kwa sababu tumekuwa na shida. Bakwana bwegekerekyo nigo bona banyakoba hakorage kiara gucyase abatenebeke wandekyo asoguteneke ko bakane metinye menge bono wetane milioni 10 chibesa. Kwa wakulima ni zaidi ya milioni 10 kila mwezi. Milioni 10, milioni 20, milioni hata 30. Na kwa hivyo hiyo ni pesa mingi ambayo unaona iko kwa mikono ya serikali. Kilio chetu kubwa ni kwamba kwa muda wa miezi mitatu hatujalipwa pesa. Kutoka mwezi wa 7, mwezi wa 8 na mwezi wa 9 ndio huu unaenda kuisha. Na swali kuu tunaulizana ni nini ama ni sababu gani kwamba wakulima hawajalipwa mpaka wakati huu. Na ile kitu ambayo inakera mkulima mdogo kama mimi ni kwamba kikundi hii ama kampuni hii ya New KCC imekaa kama kitabu ambao niliwahi soma inaitwa Shamba la Wanyama. Shamba la wanyama, wanyama wote wako sawa, lakini kuna wale ambao ni sawa kuliko wengine. Mbona niseme hivyo? Kuna wakulima ambao washalipwa. Kuna wao wadosi ambao washalipwa na maziwa ni maziwa. Hakuna maziwa nyeusi na kuna maziwa yote ni nyeupe na inatoka kwa ng'ombe. Kama mbunge anaweza lipwa, ama director anaweza lipwa, ama governor anaweza lipwa, mbona wakulima wote wasilipwe kwa wakati mmoja? Nigo besokire na uteba nigo baragire gucha kuira mabera abasike wandekyo wikaba kanwengere yabo yonsi na kubodia serikali wesone gati erieba kanwengere yabo. Mimi ni mfanya biashara wa hii maziwa na nimeajiriwa na mkubwa wangu hajalipwa kwa mwezi 3. Na hii kazi ni ngumu sana. Naomba Mheshimiwa Rais atuone kwa hii kazi yetu kabisa.
Hii kazi ni ngumu sana. Kama hii vile pikipiki yangu hakuna pesa yenye nimelipwa kwa mwezi 3 mimi, na mkubwa wangu pia hajalipwa. Naomba watulipe. Hata chakula kwa mesa hakuna. Nasema sana Mheshimiwa Rais, tuone kabisa hii kazi ni ngumu sana, na utumpandishie bei ndio tulipo haraka. Nanyana bomukito bukani gwikera abo aseke wandekyo nigotanya kabago gwikirana Kurpotiria Ensoko TV kure county ya Kisii retera na Pethuel Machin. Gotigara nayo he amate ya mukuru kenyero kia hariabu ebunge ya bumachoge barabwe county ya Kisii nigo yasabira obwene asikiri batebire buna nigo bakare kuunererigwa oboremo bwabo engaki babo kabona mambia na konyora abanyanyimbo amara abantu bande batamanyiri bago Kenya ebimeri byarenge mugondo na guchaka kugita asebora basabira obwene bw'oboremo bwabo gukwana negetaseri Ensoko TV nigo basabire ya matiyo yende gotiga kubaonereria Toyo mangera igankianga no seito bono obuli mubito mbura iga omuga komento bari kugorana no muga konde bakaba bilikare bakaigwana chombe sana sato bakaru chombe baigwana te komna ibere bakaru sita chikatigara sita bona bantabuli cha yabaibuli abagokubonsi bamenyere kubirana baachire batumikira abagambi batumikira abantu bande bikenyora ababo bwate singamba akorito bulu asenge nje babwate kibasa tutabwate kino tali kwinyara bahatunereire una batunereire abasikali bakire banakire emissions bimugonde ndagira ngosi basaliri twaseri tukuliarera tugabuka buya twasokire para twanyore serikali tusaraundeti ule mubonsipi twabana muichano monne sana kiagera ule mubono ule kurukale unatua biale tuno twabonyora bumanyire ngano bwikenyureke lakini abantu bachire ko irobule mu buntu bamanyiti bunanje ngukwana ega buna na biaru no nyore to bule mu bule bwisokoro yane ono tusinyire ngai baitira elinde bacha kote bangu bule buroti bono bwao takabatebiga namre tabakubisobo batira kugambira nakira beke mugunda iga abagambi bagesa ime nabantu bagesa ime ikagera bakagenda nande kwenderi okindi bakuli okindo Kenya nande kikaruka Kenya nande kaja mugondu weiga baada yimbangeti babaide bosongo bakati bakawata tangani bawo sadisa ya butuba kwa wata ngani bawo ekene bawo jomna baskali nande batura batoigora babaira bakata begas bakumukia makiro na kibanda ambali bawo na lera ga baji ameting ibago bitoko na masasi to biras tunya sawa atorolekanira singe yende mereje ito nande tira no mugondu ito na twalinga twabaire nuko ichane mambe yabono korora ama kweli ne chimbera so mugondo uyu ama ene twabaire tokorora emigane menge gwetero mugondo uyu gamna chi story chia chagete abaibuli basumbukire baenda nalia lakini bono twaroriro moene ngane chimbera chitakira asaya abaire agatware furugu koruo bagambi korugoti bachagete bachandani na abaibuli komanya esa uri obotaka boko bera insuko tenyara abande baunereriwa babeire bakubwato bakoira kotini kinage kugambu baka no enchachi omonye no tenga nkunereri more abantu abaigo mugondo bono baeteire nchire ngago yoko kombo achesu gokombo amachuma abantu bali nechirungu bari mugondo ebibago bakureta gaiga bacha kobarwanira kini baraumba orogeti buru ende yonsi inki bakobunigwa so mugondo yo batagoteba baigwe ngaki notice gose liruba ligo safiko ndigo ikera abanyene alafu abantu bacha gosali bintu mugondo egintu ngobori neke aba oyero goteba ngano bori no buae inki ki ayekere mugondo ke koro kinga asano ali nande kerongo bori yabeire ngaki entambe kesaba goteba nga basabe tu bacha go sali bintu mugondo from 2022 up to this time wamekuwa wapi ande abagambi abaitongo bori ngai bara ubarenge kero chinga kiji ebintu ebikokorekana na nimesikia kwamba walikuwa wamesaviwa ati wako wanataka kuleta watu wajue kama wamesaviwa hii notice, so it's it good
Biemano mwancho murigelie asoko gendera gotengera ensoko TV asobotuko bwabono amaya yechinsa isato toko gendo mutimo komoke ningirane na yanda mange toska. Eye n'ensoko TV oboroso bw'umugusi. Nugaritiko korubwa gachobo nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso gwikebyekerama nkoni tore chichuma n'emisumari amabati chisimiti kwane kyuganetie ntubwate nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aseriguriora ikerie nigotogotoke nsemo ya tente umucyunyamira samange tuakerisi migwetere namba 0714213424 Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga Noviki Hardware ego tukarega tente uko bari gani mwensi asa magori yarinzi nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyoma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao company ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 na kyanda asobonia bwebyoma ao byobuye bwekerengo pya iguru aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chia mache ekyo gusyalira ebimeri amache chigenerator chisola panel amone chimashine kyo gukenura amache boigo ngukunya bali bisima ngwagacha bali swimming pool na gugisibya nkoni baramalyogo yo gukenura amache asumu cy'ubusongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayarigirnetie negedesenya kanege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708623645 gose 0206966877 gose 0206968172 gose 0206968324 Triza International Academy atari asichiseme choka chikurwewa kulende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo twabere tokwebwere byewa asoko kolibya tari asichiseme choka kulende nasi chigosori aya nkubwatekana n'ubumanyi bwa borokye baitu nguru turobo sombi asaborokiwa cyumba chitu cy'uburaro ci laboratory amo n'ibirasi bito n'ebyekerero nigotogotoka ime ya Nyamira County twakereshimyeso namba 0756555986 Triza International Academy, we light the future. Baliganya abantu banyamira nonye bali kubikiza amachinda kyarantu wa the Ministry of Transport baleta abana erinde tokuba amasomo yara abakonyenga kegocha anda bayibuli baito baro already bale ase school way abange banjirenga at least kokora tole egasingia tokonya abana which mutugaiga are useful members of the society. Eye n'ensoko TV oboroso bw'umugusi.
Karibu nainde togendera kwemanya maya Yensoko TV oboroso bwomugusi gusikamotwe uyo kabero mu MCA bwe ward ya Kiogoro Musike Samuel Apoko nigo aisokire na kuboria ababwatani bekiama kya ODM imeyorogongo rwagusigo asokia asobungeri tukoriankyo eryo kumwarigania umurai bwekiama ekyo Musike Raila Odinga asomo yigabogo chengere myaka 20 yekiama ekyo imiyo muchobo songo asegeti kyagusi nigano nyanabo asabiro morembe koenekiwa asomo yigoyo asatebere buna nigo akwanire use aireri bagerio lyomo waziri bwekisemi omusike usaireri bageri kumwarigani omu waziri bwekisemi omusike Julius Migos Ogamba mugaso ya bono ntaite kubakwani abagusiba minto nga wairire buya oyo yakoro ku mheshimiwa Samuel Apoko mu MC Kiogoro Kabeire nando yoligeti buchumbe bwanya ali balchache tanyora nyasaye nabwatenga kiye kimotu wawe otwatene mugaso ya bono tukwana mangana abere atotungeti n'abagusi na Kenya ngima engana ntaite gukwana na yemo yoka no murayo beiro kandi ugambira abantu kitamu wetani yemo engana ntaite gukwana ne ringa a party yetu ya ODM, one of the biggest parties in this Republic of Kenya, ne watu mkutano mambia kisi stadium na inche on behalf yomos CS yoito mheshimiwa Julius Migos Ogamba ona atenea mugaso bono ntebya bagusiba minto nga bali mwezi ora babwatani bwe chama ya ODM mwezi motoke at stadium mambia na ndimwera kamwe patrida eborokwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga nduna bagusi ndu twamenyeire chinsemo chinyinge cha Kenya etokora ryo morembe obwanjani chinga kichonsi eganya bagusi na inumo kweboka bokinga na inumo tagetobora inga kiende ugatumu twaro morembe na ndo mwarigania abantu bonse ase a community yetu ya Kisii na kuwa mono moyo yo tutagetobo of very successive mwaka Raila na arore na bagusimba mwanje na ba mwanje kura buri tangani ya kwa mwaka chikura mara gatatu bono on behalf yo CS na ile bageri gotebyo mwaka Raila nga you are most welcome the delegation meeting na anniversary 20th anniversary ceremony ye party ya ODM in Kisii iwo mwaka karibu ande karibu sana no ndo tagete koreta fucho atwara kumusaba ngamo ikomo chano mubwate anye fucho ya tagete atiko mukutano yora era nera chabango mukutano oye amagora fucho ege kwara anye totagete burai intotagete abagaragu asira irakuru intotagete abakenya bande asaba Kenya bande bagocha gusi banyoro moreno igo twatena na intuna bagusi on behalf yomo siasa yoito education is ase ayabwatikaine no borendi omo waziri bo borendi bweime yense ya Kenya Onesmus Kipchumba Murkomen nigagenderere gukwanira mirobire ya serikali agenderete kubeka eri kwenekyo murembe ngutingigwore usingutingigwa bore mono ase chimbebe eri gutanga ababegu goswaime yense guturubanya murembe ase okuburukania abantu ase bamenyete Murkomen kagukwana omuchio Garissa eme county ya Garissa inse yo muroberi obwo borendi omanyekaine buna jukwaa la usalama nigo akere koko ebyombe byo borendi asobokoreri obuyabya bere bikoyanaki. As a result of this engagement, we have improved on our policy considerations, and there are key issues that affect this region, including this county. Number one is that we continue having or farming up our discussions around protecting our borders, especially from terrorist activities by Al-Shabaab and other agents. I'm happy to note that a lot of good progress has been done by our country, and I thank our security teams by working as a team. I want to appreciate them for the work they have done also in relation to strengthening local collaboration, particularly when I think about the issue of our NPR, working together with our chiefs, assistant chiefs, and the community. I appreciate the communities also for sharing information with security agencies and for working together to protect our country. That continues to be a point of concern for us, continuously working together to make sure that we maintain our country to be a safe country as it has been. I want to appreciate also the security team for working in a multi-agency approach. This multi-agency approach has helped us make greater progress as a nation in the last 10 years.
Number two, I want to also point out that together with these challenges, the porous border that gets in smuggled goods, contrabands that are brought to our country. Again, our security forces are working hard to make sure that they protect our borders as we continue assessing our security capabilities to establish whether we have reached a stage where we can successfully do business with our neighbors. Until then, at the moment, our focus is to secure the nation from contraband goods, substandard goods, and harmful products that are brought to our country. Na wikira bo mwanchumo rigeri no tugwikira omwerio bwa maya chinsa isato chiaboro botukumbia mono asoko chora ensoko TV uburuso bwo mugusikwa niaba yabaritwa bwatera na barabu kwaenekia eriogi ni chibicha kugwikira bire abwasura sobotukubwa bono ngamo na Felista Kabedi director Zack Amona Brian Achaka gendera ko tengera ensoko TV ritariane Ishmael Mogere obotukubia.